Ni Dr Charles Murigande aherutse kugirwa umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, umutwe wa Sena, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo twanabagejeho mu makuru yacu yatambutse, ariko kandi anakubwira ko yigeze gushaka kwiyamamazanya n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Muribuka ko amatora yabaye muri 2023, ayo matora rero yariyamamaje Dr Charles Murigande ariko aza gutsindwa, ntiyaza kubona amahirwe kandi yo kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ikindi nakubwira nuko yigeze no kuyobora kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR cyangwa se Université Nationale du Rwanda. Hanyuma rero itangazo ritunguranye kandi riturutse muri polisi y'u Rwanda, amwe mu makuru y'ingenzi ugiye kugarukaho muri aka kanya. Ariko kandi mbere gato yuko tugaruka kuri amakuru, mbanze mbaye inshamake y'amakuru y'ingenzi atugezeho muri aka kanya. Babwire ko AFC 23 yihanangirije ingabo za RDC na Wazalendo basahuye umujyi wa Uvira. Iri huriro rya AFC 23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihanganangirije ingabo z'iki gihugu n'imitwe ya Wazalendo byasubiye uti mu mujyi wa Uvira, bimenyesha ko nibyongera kandi kuyitera bizatsindwa ruhenu. Tariki ya 17 Mutarama 2023 kandi yakuye mu mujyi wa Uvira, abarwanyi bari bawusigayemo mu gihe bari bategereje ko woherezwamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho kugira ngo rero zibungabungwe umutekano wa civil. Mu gitondo cyo kwa 18 Mutarama, abarwanyi mu mitwe ya Wazalendo barimo abayobowe n'uwitwa General Ngoma Nzito bagaragaye muri uyu mujyi bateguza ko bazakomeza urugamba kugira ngo bakure abarwanyi ba M23 mu bice byose bagenzura. Kuva mu gitondo, abarwanyi ba Wazalendo kandi abaturage bagisigaye muri uyu mujyi biraye mu ngo z'abanyamurenge n'insengero zabo, basahura ibikoresho byose yarimo. Hari abumvikanye kandi bavuga ko badashaka abanyarwanda mu mujyi wa Uvira. Ku gicamunsi cyo munsi, abasirikare mu mitwe y'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaye binjira muri Uvira. Hari abinjiye n'amaguru, abandi bakoresha imodoka zo mu bwoko bwa Jeep. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Jean-Jacques Purusi yaciye amarenga ko nawe ashobora kuva mu buhungiro mu Burundi agasubira gukorera mu mujyi wa Uvira. Umunyamabanga uhoraho wa M23 Benjamin Bonima yatangaje ko nyuma yaho ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC risubiye mu mujyi wa Uvira, bishoboka cyane ko ritera abarwanyi babo kandi ko rizatsinda. Bonima wasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati, ingabo zanyu ziri gusubira muri Uvira. Ikizabaho nuko zatera ibirindiro byacu, ikizabaho rero kandi nuko zatsindwa, ikizabaho nuko ubufasha bwa diplomasi muhora muhabwa kugeza uyu munsi buzahoraho. Abarwanyi ba M23 basubiye inyuma bazamuka berekeza mu bice birimo Kamanyola. Leta zunze ubumwe za Amerika kandi zazasabye ko bajya mu bice biri muri metero 75 bavuye muri mujyi wa Uvira bari baherutse kwigarurira mu mpera z'umwaka ushize, no kuvuga mu kwezi ko Ukuboza kwa 2025. Yari makuru akomeza kugenda kandi yavugwa. Reka mbabwire ko Professeur Tombola asanga ibiganiro byo muri Togo ari umuvuno wa Tshisekedi wo guhunga amasezerano yasinywe imbere. Umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza Professeur Tombola Gustave yavuze ko gutangiza ibindi biganiro kurugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi byemejwe mu masezerano yabanje bidakurikizwa ari umuvuno wa Perezida Felix Tshisekedi wo guhunga ibiyakuyemo. Ibiganiro byabereye i Lomé mu murwa mukuru wa Togo ku itariki ya 17 Mutarama 2023, bigamije kandi guhuriza hamwe ibisubizo by'abanyafurika ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga bigari. Birimo abahoze ari abakuru b'ibihugu bitanu bya Afurika ariko biyobowe na Perezida wa Togo Faure Eswazimana-Sibe, kuri ubu unayoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, intumwa z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community, iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC na Perezida wa Komisiyo ya African Union Mohamed Ali Yusufu. Mu kiganiro yacaciye kuri televiziyo y'igihugu, Professeur Tombola yagaragaje ko kuba ibyo biganiro kandi byarayobowe na Perezida Faure Eswazimana-Sibe wa Togo unayoboye Afurika yunze ubumwe byakumvikana nk'uburyo bw'abanyafurika mu kwikemurira ibibazo. Ariko se Perezida Felix Tshisekedi ntabwo yaba ari guhunga ibiganiro? Mbere gato ko tujya ku nkuru ivuga kuri Dr Charles Murigande, reka mbabwire ko Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Denmark imaze imyaka myinshi cyane yarananiwe kugira icyo ikora ngo irinde ikirwa cya Greenland kizigarurirwa n'Uburusiya, ariko igihe kigeze ngo bihinduke. Yabitangaje mu butumwa yashyize kuri Truth Social kwa 19 Mutarama 2026 uyu munsi. Amerika imaze kandi iminsi igaragaza inyota yo kwigarura Greenland, igahamya ko ari ku mpamvu z'umutekano w'igihugu n'isi muri rusange. Ati, OTAN yagiye ibwira Denmark mu myaka 20 ishize ngo mukwiye kwirinda ku Burusiya kandi butera kuri Greenland, ariko Denmark ntabwo yigeze kandi igira icyo bikoraho. Ubu igihe kirageze kandi bizakorwa. Gusa
ntiyasobanuye neza uburyo buzakoreshwa mu kwirinda ko Uburusiya bwatera Greenland, ndetse nabwo ntibwigeze kandi bugaragaza ko bukeneye kwigarurira iki kirwa. Mu bihe bitandukanye, Trump yamije ko iki kirwa kirimo amabuye y'agaciro n'undi mutungo kamere Amerika nitagifata mu biganza byayo, Uburusiya cyangwa Ubushinwa buzagifata, kandi atifuza ko ibyo bihugu byombi biturana na Amerika. Ku wa 17 Mutarama muri Greenland na Denmark habaye imyigaragambyo ikomeye, abaturage bamagana igitekerezo cya Amerika cyo kugura iki kirwa cyangwa se kukigarura binyuze mu zindi nzira. Greenland ituwe n'abaturage barenga 57,000. Iki kirwa kandi kiyoborwa na Denmark nubwo cyahawe ubwigenge mu mwaka w'1979. Inzego z'ingenzi nk'igisirikare kandi z'ububanyi n'amahanga n'imari ziyoborwa na Denmark, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma reka tujye ku nkuru yacu, mbabwira inkuru ivuga kuri Dr Charles Murigande ndetse no kuri polisi y'u Rwanda, amakuru aturuka mu gipolisi cy'u Rwanda. Ariko reka duhere kuri Dr Charles Murigande, mbabwire ko amakuru aravuga yuko yagize ati ntabwo byumvikana ko mu Rwanda twakwicwa n'inzara. Ni Senateri Dr Charles Murigande. Senateri Dr Charles Murigande yagaragaje ko bitumvikana ko mu Rwanda habaho abantu bicwa n'inzara kandi ruri mu bihugu bigira imvura ishobora kandi gufasha mu buhinzi. Asaba ko hashyirwa imbaraga mu guteza imbere ubushakashatsi bugamije kandi kongera umusaruro. Yabigarutseho kuri 19 Mutarama 2026 ubwo Sena y'u Rwanda yaganiraga na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda, wagaragazaga aho urwego ruhagaze kugeza amagingo angaya. Senateri Dr Charles Murigande yavuze ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu bushakashatsi kugira ngo hamenyekane uko igihugu cyakongera kandi umusaruro ushingiye ku kumenya ubwoko bw'ibihingwa byakwera mu Rwanda, uko umusaruro wakongerwa n'ibindi bishingiye kandi ku bushakashatsi. Yakomeje agaragaza ko u Rwanda rufite ubuso buto bw'ubutaka bwo guhinga, bityo ko ubushakashatsi ariyo nkingi ikomeye cyane izafasha mu guteza imbere urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Ati ubutaka bw'u Rwanda ni butoya, ntiduteze kubwagura mu gihe turimo rero. Usibye Perezida Trump niwe ugira ubushake bwo kwagura ubuso bw'igihugu cye n'igihugu cye. Ati ntabwo rero twebwe duteze kubwagura, ikizadukiza icyadufasha nuko twashyira imbaraga nyinshi cyane mu bushakashatsi. Yifashishije urugero rw'igihugu nka Israel cyateye imbere mu nzego zitandukanye zirimo ubuhinzi. Dr Charles Murigande yavuze ko mu Rwanda bitumvikana ko abantu bakwicwa n'inzara. Ati iyo umuntu atekereje igihugu nka Israel gifite ubutaka butoya ku bwacu ndetse n'ubutaka gifite ni umusenyi gusa, ariko ni igihugu cyeza ibintu byinshi. Ibyo rero ati babigezeho kubera ubushakashatsi bakoze. Yakomeje agira ati ubundi ntabwo byumvikana ko mu Rwanda twakwicwa n'inzara. Urebye imvura igwa mu Rwanda iracyari nyinshi cyane, nubwo rimwe na rimwe rero ijya ibura, ariko ntijya ibura buri. Niyo rero yabuze ibura igice kimwe. Ati hari abandi rero iba yaguye. Nibaza ko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ati bakwiye kandi gushyira imbaraga nyinshi cyane mu bushakashatsi. Yakomeje agaragaza ko ubushakashatsi bwakoreshwa mu ngeri zinyuranye zirimo ukongera umusaruro ibiryo by'amatungo no kuzamura ubuziranenge bwabyo. Ati byose bizaturuka mu bushakashatsi kandi tuzaba twakoze mu rukerera. Ati mu ruhererekane rwose. Ati nagira ngo Minisitiri atubwire imbaraga bitegura gushyira mu bushakashatsi bafatanyije n'izindi nzego. Yongeyeho ko dufite abantu benshi cyane bafite impamyabumenyi z'ikirenga bazikuye muri kaminuza ziteye imbere, kuki tutabafata tukabaha ubushobozi bakadukorera ubushakashatsi bakamenya imbuto zera mu Rwanda muri gice. Ati bagakomeza kandi baniteza imbere, bityo tugashobora kandi kwihaza muri byose. Mu mpera z'umwaka ushize bimwe mu byatumye abayobozi b'akarere ka Kayonza birukanwa mu nshingano ni ikibazo cy'amapfa akomeje kwibasira abaturage mu mirenge ya Ndego, Mwiri, Kabare ndetse na Rwinkwavu. Iyi mirenge muri iki gihe ikomeje kandi kwibasirwa n'izuba ryinshi cyane ryatumye abayituye basohoka kubera inzara. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Ndabamenye Tresphore yashimangiye ko igihugu gishyize imbere ubushakashatsi mu rwego rwo kumenya aho gushyira imbaraga n'ikoranabuhanga rikenewe. Yasobanuye ko mu gihe kandi abantu bakomeza guhinga nk'uko bikorwa uyu munsi, byazagorana ko igihugu cyihaza mu biribwa muri 2050 kuko kizaba gifite abaturage miliyoni 22. Bityo ko kugira ngo rero gihaze byasaba rero nibura ubuso bungana na hegitari miliyoni 10 ndetse n'ibice 3 z'ubuso buhingwaho kandi bitashoboka. Ndabamenye yerekanye ko mu gihe kandi hakoreshwa uburyo bw'ubuhinzi buteye imbere hakenerwa gusa ubuso bungana na hegitari miliyoni 3, ariko ashimangira ko mu gihe kandi hakoreshwa ibipimo mpuzamahanga mu buhinzi byasaba gusa hegitari miliyoni 1 n'ibice 4, ari nabyo kandi byashoboka ku gihugu mu Rwanda. Kugeza ubu ubuso buhingwaho mu Rwanda bungana hegitari zirenga miliyoni 1 n'ibice 3.
Ku makuru avugwa mu gipolisi cy'u Rwanda, abaofisiye 47 basoje amahugurwa mu ishuri rikuru rya polisi, abagera kuri 47 bo ku rwego rwa ofisiye bato mu nzego zishinzwe kugenzura ibahirizwa ry'amategeko basoje kuri wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026 amahugurwa ajyanye n'ubuyobozi ndetse no gukemura amakimbirane yaramaze amezi 5 atangirwa mu ishuri rikuru rya polisi NPC mu karere ka Musanze. Amahugurwa y'icyiciro cya 13 agenerwa abaofisiye bato Police Junior Command and Staff Course yitabiriwe nabo muri polisi y'u Rwanda 36 nabo mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS 5 ndetse nabo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB 5 n'umwe mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano. Asoza amahugurwa ku mugaragaro, umuyobozi mukuru wa polisi wungirije DIGP ushinzwe ubutegetsi n'abakozi DCG Jean Chantal Ujeneza yagarutse ku byitezwe kuri aya mahugurwa afatwa nk'umusingi mu guteza imbere ubuyobozi n'ubunyamwuga kuri ba ofisiye bato. Yagize ati aya mahugurwa agamije gutegura ndetse no kuzamura urwego rw'ubuyobozi kuri ba ofisiye bato muri iki gihe ibibazo by'umutekano ku isi birushaho kandi kwiyongera bijyanye n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Si uburambe mu kazi gusa, imiyoborere itanga umusaruro ikwiye kandi kurangwa no gutekereza kugendanye n'igihe, igenamigambi rinoze, guhuza imikorere ndetse no gufata ibyemezo bitanga umuti ushingiye ku bibazo biriho. Turizera ko ubumenyi n'ubushobozi kandi bwungukiye muri aya mahugurwa buzabafasha guhangana n'ibihungabanya umutekano byaba ibisanzwe n'ibyifashisha ikoranabuhanga. DIGP Ujeneza Jean Chantal yakomeje avuga ko ubuyobozi budasobanurwa n'ipeti gusa, ko bunagaragarira kandi mu nyangamugayo, kuzuza inshingano, kutabera no kugira ubuyobozi bwo gufata ibyemezo birengera abaturage, kubahiriza amategeko ndetse no guharanira inyungu z'igihugu. Abibutsa kuzakoresha kinyamwuga ububasha n'icyizere bagiriwe no kwirinda icyabyangiza. Yashimiye ubuyobozi rero, abarimu n'abandi bose kandi bakorera mu ishuri rikuru rya polisi ku muhate n'umunyamwuga bagaragaje byatumye amahugurwa agenda neza. Turabashimira umusanzu wanyu kandi w'indashyikirwa mu kuzamura urwego rw'ushinzwe kubahiriza amategeko mu bijyanye n'ubushobozi, imikorere igendanye n'igihe kandi umunyamwuga. Commissioner of Police P Rafiki Mujiji uyobora ishuri rikuru rya polisi yavuze ko byibanzweho muri amahugurwa harimo uburyo bw'imikorere ya kinyamwuga n'imyitwarire mbonezamubirimo byashimangiwe n'imyitozo ngiro mu kurushaho kandi kunoza ubufatanye ndetse no gukorera hamwe ndetse n'ingendoshuri zafashije abanyeshuri mu kwagura ubumenyi ndetse no kubuhuza n'imiterere y'akazi. CP Mujiji yashishikarije kandi abayasoje kuzakoresha neza ubumenyi bungutse mu kazi ko mu nzego zitandukanye zabohereje. Abibutsa ko uruhare rwabo rutagigarukira gusa mu gushyira mu bikorwa amabwiriza gusa, bagomba no gutegereza ibijyanye n'igihe, gutanga inama nyazo, kuyobora bishingiye ku ngamba zihamye, gusigasira imyitwarire myiza n'indangagaciro ndetse no kwifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho mu kuvugurura imikorere ndetse no gutanga serivisi inoze kandi yihuse nk'uko yagiye abigarukaho. Mu buhamya rero bukomeye, mu butumwa bukomeye cyane bagejejeho. Hanyuma amakuru yacu nyasoreze ku inkuru babwiye ko umunyamerika akaba n'umusesenguzi mu bya politike Chuck Rocha yavuze ko u Rwanda rufite isuku kurusha mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC. Umunyamerika Chuck Rocha yavuze ko u Rwanda rufite isuku kurusha Washington DC. Umunyamerika akaba n'umusesenguzi mu bya politike, akaba rero yabigarutseho kwa gatandatu tariki ya 17 Mutarama 2026 mu kiganiro cyitwa Table for 5 cya CNN, kiba kigaruka ku nkuru zikomeye zaranze icyumweru, abanyapolitike n'abasesenguzi bagaragaza ibitekerezo bitandukanye ku bibazo bya politike, ubukungu n'imibereho y'abaturage. Ubwo bari bageze mu kumusesenguzi, Chuck Rocha yavuze ko ugaheruka kugira uruzinduko mu Rwanda yatunguwe no kubona imihanda n'imijyi yose bisukuye nta mwanda ugaragaramo. Nasi y'u Rwanda nta kintu na kimwe cy'umwanda nabonye mu muhanda, niho hantu hambere nabonye hafite isuku muho nagiye hose. Uyu musesenguzi yashimye cyane kandi gahunda y'umuganga ikorwamo isuku rusange abanyarwanda kandi bagafatanya mu bikorwa byo gusukura aho batuye, imihanda bakuramo imyanda n'ibindi. Bivuze ko ari umuco ukwiye kwigirwaho n'ibindi bihugu cyane cyane ibifite imijyi minini cyane ikunze kugaragaramo umwanda. Rocha yavuze ko u Rwanda rufite isuku yo ku rwego rwo hejuru ugereranyije na Washington DC. Yemeza ko ibyo yabonye mu Rwanda ari ikimenyetso cy'uko abaturage bafite umuco wo kugira isuku. Igitekerezo cyanjye ni uko u Rwanda rufite isuku kurusha Washington DC kubera ko aho mba hari imyanda yuzuye ku muhanda. Mu Rwanda perezida n'abaturage rimwe ati mu kwezi bava mu ngo zabo bakajya gukora isuku. Akaba rero uko bivuze ati my hot cake might be unpopular that don't make it untrue. Yitwa Chuck Rocha rero
u Rwanda rukunze kandi kugarukwaho n'abashyitsi mpuzamahanga nk'igihugu gifite isuku idasanzwe, aho imijyi irangwa n'imihanda rero itunganye kandi ifite isuku, indabo nziza, imikindo ndetse n'ibindi. Ibyo rero bikomeza kugenda bivugwa